Njalo abanye sebehlatshwa wena ngubani mama? Nomkhezineti Ndlovu. Lo sisi? Ushiyanko. Wena ke mama? Lo mfimbi. Ake sitsheleni la bekunjani selihlatshiwe? Yes, sesihlatshiwe. Ngiyakuqala le? Yes, siyaqalisa. Bekunjani kodwa ukutshele abantu abanye abalayele ezindlini so that laba bakwazi ukuthi hayi akulanto embi ngapho? Hayi, nasihlatshiwe sibili vele kangizwa lutho nje. Even ijekiseni yakho akayibuhlungu. Uyezwa nje ukuthi nxa into ivele ingena enyameni uyezwa ukuthi kulento engena kodwa hayi kayibuhlungu. Ngiyakuqala le? Yini ngiyaqalisa. Okwenza ukuthi lihlatshwe lapho usesaba lawe mama? Nokwenza ukuthi ngihlatshwe ukuthi anti kuyamenyezwa ukuthi sihlabe sivikele umkhuhlane nalo khona kulezi nsuku. Kodwa hayi ngihlatshiwe sibili kodwa ijekiseni hayi ayibuhlungu. Ayibuhlungu. Wena uleminyaka mingaki? 23. Ngisuhlatshiwe lawa. Bavumile ukuthi abancane bahlatshwe. Bavumile. So kathesi ukuhlatshwa wonke umuntu nxa ukhangele mama? Ngaphandle kwaba 18 kusiya phansi hayi kaba 18 kusiya phezulu hayi bahlatshwa bonke. Lapha hlela buya lihlobo la? Yes. Lo umntana? Lo umna wakho? Lo umntana wakho? So kuhle wathi lapha nithatha bonke abantu anchimu. Awusebenzile kakhulu. Abantu baphelile lapha sisuke empilo kathesi. Into engiyibona empilo abantu esibhedlela bangivumela ngiyibona into alele lapha na kwesabe. Don't groove injalo iMatter Day injalo UBH injalo. Kambe ngabe kuyini konke lo? Iyo icorona nayo. Hayi khathesi abantu bayagula. Hayi bayagula abantu. Abantu bayagula kakhulu. Bayagula. Kama abantu kathesi sebethatha serious niko sebegcwala imizila sebezohlaba. Khathesi bethukile abantu ngoba abantu bagulile. Khathesi abantu bethukile sibili. Bethukile kakhulu. Bethukile kakhulu. Wena la ubethukile mama? Hayi. Sethukile. Kodwa awuzangigule wena uzanguyizwa. Ukhona kwayigula phakathi wena? Hayi akukabi lo muntu osegulile sibili. So lethe ingcono lesivikele kuphela. Sizivikele. Singabi lo mkhuhlane. Ngoba kulezi nsuku kuyaqanda umkhuhlane ukhona lo. Abanye baphikisa ukuthi umkhuhlane ukhona kodwa hayi wona ukhona sibili. Asikuthi ngamanga ukhona umkhuhlane lo. Akubatshele la usakhulayo phela abaningi isayizi yakho azibhelieve ukuthi ukhona. Yezwa umama bakhuluma ukuthi ukhona. Wena uthini? Wona ukhona. So sizivikele sigqoka ama-mask sanitize. Akutsho futhi mama ukulaya abantu ngoba emakhaya njalo sibona abaningi bathatha abaningi lokho bedonda. Wena uthini? Hayi ngicela ukuthi ngibakhuthaze ukuthi kababuye bazohlaba. Bahlabe sibe bavikele umkhuhlane lo ngoba umkhuhlane lo uqiniso ukhona njalo uyabulala. Nxa uyabungakazi ubona umuntu ogulileyo ungathikaza kodwa nxa sekwabona umuntu ogulileyo umkhuhlane lo ukhona njalo uyabulala njalo ubuhlungu bakithi. Asibuyeni sizohlaba abantu bakanlimi sivikeleni umkhuhlane. Hayi siyabonga bomama amazwi amahle kakhulu ukhuthaza abanye siyabonga.